twongeye kubasuza abakunzi ba Cape Max Television aho murere hose ku isi mu mpande enye z'isi ariko cyane cyane i Kigali mu Rwanda ndetse no mu Burundi mu Bujumbura. Twongeye kubasuza bari Uganda, Kampala ndetse Nairobi, Kenya ndetse na Tanzania, Dar es Salaam. Twongeye kubasuza cyane ubwo rero nta wundi rero uyu munsi ninjye ugarutse muri bya biganiro byanyu mukunda cyane, ibiganiro by'amateka yaranga isi hirya no hino. Menya intambara y'Akagera izwi ku mazina ya Liberation War muri Uganda. Wateguye iyi nkuru ni ngewe Jackson Mandela, intararibonye mu itangazamakuru ndetse n'umushakashatsi ku mubumbe dutuyemo. Aba Tanzania dufite akazi kamwe gusa, ni ukumukubita. Ubushobozi bwo kumukubita turabufite, impamvu yo kumukubita turayifite, n'umugambi turawufite. Turashaka ko isi itwumva gutyo ko nta kandi kazi dufite. Nimwe muri diskuru zitangaje za Perezida wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere Kambarage mu itangazo atangarije isi yose ko agiye kwirukana Perezida Idi Amin Dada winjiye ku butegetsi ateye kudeta Milton Obote, inshuti magara hafi cyane ya Nyerere. Umuriro uraka kuva mu kwezi kwa 10 1978 kandi umuriro uzima mu kwezi kwa 6 1979 na Field Marshal Amin arahunga. Ibinyamakuru birandika ko Idi Amin ari umwicanyi kandi urya n'inyama z'abantu. Perezida wa Venezuela Hugo Chavez waravuga ati sinizera yuko Idi Amin ari umwicanyi ahubwo araharanira amahoro mu gihugu cye. Naho Mary Okuruti umuvugizi w'ishyaka ryari ku butegetsi muri Uganda aravuga ati umuntu wese waba ushyigikiye itekerezo bya Idi Amin uwo nguwo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe. Wowe urabivuga iki? Reka ngiye mbanze mvuge nawe uzavuga ko wamubonyeho Idi Amin. Gutwita kwinda y'intambara y'Akagera yapanzwe tariki 25 z'ukwezi kwa 1971 umunsi Milton Obote yakurwagaho. Mu mwaka wa 1969 habayeho igeragezwa ryo kwica Milton Obote ariko rigonga urukuta. Abashinzwe iperereza binjiye mu kazi kabo nuko bamenya umwicanyi. Amakuru agera kuri Perezida Obote, itariki yo gusoma urubanza irapangwa 25 z'ukwezi kwa 1970 imbere y'umukuru w'igihugu Milton Obote. Mwijoro ryari buke ry'iryo tariki yo gusomerwa urubanza habeho igitero simusiga cyahitanye umukuru wa batayo zose muri Uganda Pierino Koya baramwica, bityo rwa rubanza rwa Idi Amin ntirwaba rugisomwe. Milton Obote ashyiraho abantu bagomba gukurikirana kumenya urupfu rw'uwo mukuru wa brigade zose muri Uganda Pierino Koya. Perezida Milton Obote uwo munsi yari bitabiriye inama mu Burayi, yari inama ya Commonwealth yabereye Singapore. Obote aravuga ati ndagiye ariko ningaruka mu raporo zose zigaragaza kudakoresha amafaranga neza mu biro bya Idi Amin. Icyo gihe Idi Amin yari yarambuwe intebe yo mu biro bye kandi ntanagahimbaza musiki yaragihabwa. Urakira n'akazi. Tariki 25 z'ukwezi kwa 1971 ku isaa moya zuzuye za mu gitondo Idi Amin Dada ahitamo gukora kudeta kugira ngo Milton Obote nagaruka atamwivugana. Obote abyumve ahongera Dar es Salaam muri Tanzania. Hano Obote yaribeshye cyane kuko abacurabwenge baravuga bati isupu yimbwa uyinywa igishyushye, ariko we ntiyabitahuye. Imbyino ingoma ziraterwa muri Uganda kukwibonera Idi Amin inshuti y'abantu bose, ariko waje kubahinduka ku nshuro ya nyuma. Kimwe mu bintu bakundiye Idi Amin Dada ni ukwigarurira agace k'Akagera kakagaruka muri Uganda. Numbaza amashitani yafashe uyu mugabo kugira ngo akore ibyo. I say si mchezo. Uyu niwe perezida wa mbere wa Uganda. Mbese uzi ko byagenze umukoboyi wawe Idi Amin Dada kugira ngo amukureho Obote byagenze gutya. Ubwo Uganda yabonaga ubwigenge mu 1932 Idi Amin azamuwe mu gisirikari nuko ahabwa ipeti rya major ndetse ahabwa uburenganzira bwo kuyobora igisirikare cya Uganda. Nuko maze nawe yitwaza icyo cyubahiro cyo kwinjiza mu gisirikare abantu mu bwoko bwabo gusa bahuje ururimi rumwe. Idi Amin yahitanye benshi ku Kagera kandi ndetse hari n'ubwoko bw'Abatanzania bwaburiwe irengero. Iyi ntambara bayise Ebita bya Amin. Intego y'intambara Idi Amin yayigezeho. Abasirikare ba Idi Amin Dada bavutse umupaka binjira mu Tukura Tanzania mu kwezi kwa 8 tariki 24 ICCP Hans Pop umukuru wa polisi mu ntara Kagera yihutiye kujya ku mpaka wa Mutukura gutanga gasopo kugira ngo Uganda yakongera kubashotora nanone. Abasirikare ba Uganda bamurashe ku kibero cy'iburyo, yarabashubije ati don't kill me please. Hans yagerageje kubabuza ariko birangira bamutambikanye. Nyuma y'amezi 13 umubiri w'uwo mukuru wa polisi mu ntara ya Kagera muri Tanzania washimuswe muri Uganda utwarwa mu bitaro bya Murago maze uhabwa Professor Serge Tumwini. Mu kwezi kwa 12 tariki 1972 uwo murambo wari ufite ibikomere byinshi. Abaganga bemeye kubika uwo mubiri kugeza intambara ya Kagera irangiye na Idi Amin guhunga maze bawusubiza Tanzania. Hans Pop yari umutanzania ariko ufite inkomoko mu Budage.
tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 1976 umubiri wa Hans Pope wagejejwe kwa Benjamin Mkapa. Icyo gihe Benjamin Mkapa yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Umurambo we washyinguye mu irimbi rya Makanyagiyo mu ntara ya Iringa. Tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 1979 umutima wanjye warababaye cyane ugera agahinda. Tariki 17 z'ukwezi kwa 12 1972 abari bashyigikiye Obote bagerageje gutera Idi Amin ariko barabamara. Ndibuka ko bari bagiye bitwaje za convoye ndetse n'ikamyo za gisirikare 77 bagerageza kwinjira baciye mu ntara Kagera kugira ngo binjire muri Uganda, ariko batatswe n'ingabo zo mu kirere. Ingabo zarwaniraga mu kirere za Idi Amin Dada zari ziteye ubwoba mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'akarere ko hagati, kuko amasomo bari barakuye mu Burusiya. Idi Amin Dada abonye ko abasirikare ba Obote bamuhushije, yigira inama yo kwihorera maze arekura ibisasu bikaze hejuru y'umujyi wa Bukoba n'umujyi wa Mwanza akoresheje kajugujugu z'intambara. Perezida Siad Barre wo muri Somalia yinjirira hagati kugira ngo habeho ubwumvikane. Biciye muri Mogadishu Agreement nibwo ibihugu byombi byumvikanye maze bemera gusubiza ingabo zabo inyuma ibirometero 10 kuva ku mupaka. 1992 Idi Amin na Nyerere bakomeje kwihanganirana kugeza tariki 27 z'ukwezi kwa 1978 aho abasirikare ba Uganda banyonyombye bucece maze binjira mu majyepfo ya Kagera. Icyo gitero cy'izo ngabo cyari kiyobowe na Koloneli Juma Ali Butabika. Uyu mukoloneli yashatse kwishyira hejuru kugira ngo Idi Amin amushime kuko yabikoze atamubajije. Koloneli Butabika yategetse abasirikare be gutera Tanzania atabanje kubaza abamukuriye. Ni nyuma yaho gatoya aho muramo we yaje muri Tanzania maze ateza umutekano muke, abasirikare ba Tanzania bamurya umutwe. Ku itegeko rya Butabika yategetse abasirikare be maze binjira Tanzania maze bafata agace ka Kagera n'agace ka Cyaka. Uwo munsi abaturage baho 500 barishwe. Ingabo za Uganda zasahuye imodoka nziza n'izishaje n'izitagira amapine, barasahura ku buryo ibiyiko n'amasafuriya batabishigaje, kugeza aho nibaza niba ababara abasirikare cyangwa abanyerondo. Uruganda rw'isukari rwa Kagera Sugar ndetse n'imirima y'ibisheke byose byarashwanyagujwe. Bashoboye kwiba inka 12,950 mu gace kitwa Lancashire ariko maze babasigira inka zinanutse 1000. Bene nyiri inka bari Australia. Nyuma y'ayo makuba ntibongeye kuboneka. Abatanzania 400 batawe muri yombi maze batwarwa muri gereza ya Uganda bikishwa n'intambi. Nyuma yaho leta ya Idi Amin ibitero byarakomeje birongera maze bikaza umurego, ndetse nyuma yaho leta ya Idi Amin itangaza yuko Kagera yafashwe kandi iri mu maboko ya Uganda, bityo urubibi rugomba kuba inyanja Kagera. Idi Amin ubwe arahigerera maze amanura idarapo rya Tanzania maze azamura idarapo rya Uganda, arangije n'agasuzuguro kenshi yifatiraho ifoto ku idarapo. Iyo selfie ziza kuba ziriho icyo gihe byari kuba umuziki. Byaragasuzuguro ndakubwiye. Kwa gatanu tariki 27 z'ukwezi kwa 1978 nyuma y'itegeko rya Koloneli Butabika hoherejwe indege 3 z'intambara kugira ngo zishwanyaguze umujyi wa Bukoba. Igisasu kimwe cyaguye hafi cyane n'ibitaro bikuru bya Bukoba, ariko abasirikare ba Tanzania babashije guhanura imwe muri izo. Kuwa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa 10 abasirikare ba Uganda binje narone muri Tanzania, ariko abaturage bo muri Tanzania bagerageje kwirwanaho barabica. Inkuru zo gufata kwa Kagera zageze kuri Perezida Mwalimu Julius Nyerere Kambarage 1978. Nyerere ahamagaza bwangu abakomando be kugira ngo bapange neza uko bamwigisha ikinyabupfura uyu Idi Amin. Mwalimu Nyerere yaravuze ati uyu muntu yaduteye. Nejo yarivugiye ubwe ko abasirikare be binje muri Tanzania kandi bigaruriye agace ka Kagera. Ubwizo mpamvu ako gace komeza kuri Uganda kandi kazayoberwa gisirikare nkuko Uganda iyoberwa gisirikare. None uko niko bimeze. None dukora iki? Abatanzania dufite akazi kamwe gusa, nuko mukubita. Ububasha bwo kumukubita turabufite, imbaraga turazifite n'umugambi turawufite, kandi n'impamvu yo kumukubita turayifite. Uko niko bimeze. Turashaka ko isi itwumva gutyo ko nta kandi kazi dufite ari ako konyine. Nyuma y'itegeko rya Mwalimu Nyerere ingabo ze zaripanze maze binjira ku rugamba bayobowe na General Tumaini Kiwero. Abaturage bose baragurutse nabo barabafasha. General Tumaini Kiwero icyo yakoze yoroganije batayo zose uko arenye zariho icyo gihe. Batayo yo y'101 yari iherereye Zanzibar, yarizwi ku izina rya Nyuki cyangwa Inzuki. Iyi batayo niyo yari ikomeye cyane kurusha indi batayo zose. Na batayo 302 yari Dar es Salaam, na batayo 202 yarizwi ku izina rya Kifaro yari iherereye muri Tabora. Hanyuma na batayo 101 yarizwi ku izina rya Tembo cyangwa Inzovu yari iherereye muri Songea. Ariko nanone abasore ba JKT Mugambo n'inzego zose za gisirikare zirimo n'abashinzwe kurinda amagereza bose bahamagawe ku rugamba, yewe ntawasigaye inyuma kerekana ko defense aribo twakwita sungusungu mu rurimi rw'igiswahili.
nibo batahamagawe maze binjira urugamba bajya guhekenya Idi Amin ari muzima. Abaturage baritanze cyane, abitanze inka, ihene, ibyo kurya, ibyo byose byari kugira ngo urugamba rwake umuriro. Ibigo byikorera nabyo ntibyasigaye inyuma, byaritanze cyane, amamodoka n'ibindi byose byari kwifashishwa ku rugamba barabitanze. Ariko abagande bari batuye muri Tanzania nabo bishyize hamwe bakora icyo bita UNLA, Uganda National Liberation Army. Uyu mutwe wabashije gufatanya n'indi mitwe nka Fronasta ya Yoweri Museveni, Save Uganda Movement ya Pijoke Atekere Jaro na William Omalia, n'ikindi gikosi gikomeye cyari kiyobowe na Lieutenant Colonel David Oyito Joki na Colonel Tito Okello, nabo barafatanyije tayari kumira bunguri Idi Amin. Muri Mozambique nabo ntibasigaye inyuma. Samuel Mosheri nawe yahaye batayo imwe kugira ngo ifashe Tanzania. Ubwo ko kurambwira kuri uyu muziki Idi Amin yari kubakira. Minisitiri w'intebe w'icyo gihe wa Tanzania Mzee Sokoine yatanze itegeko ko buri ntara muri Tanzania umusore wese wujuje ibyangombwa byo kuba yakwandikisha kujya muri record defense ko agomba kujya kwandikisha. Bityo intara ya Mara niyo yabaye iya mbere mu kubonekaho abasore benshi cyane, ku buryo yiswe mkoa maalumu. Itegeko ryari kutarenza abyandikisha 2000, ariko ho habonetse 4000. I say ilikuwa bala. Ubwo bwoko buzwi ku izina ry'abakurya nibwo bwitanze cyane, buryo bavugaga bati kazi ni shishimula, bazaga n'ishati bagahabwa ikabutura y'ubuntu, icyayi cy'ubusa, ibiryo by'ubusa, hoteli z'ubusa, amashuka y'ubusa, aho kuraraho ubusa, inzoga z'ubusa, kwende shishimula niko bavugaga. Abakuryaho muri hose ni mu chance muri abarinzi beza. Igihugu cyose habashije kubonekamo abandikishije 42 kujya muri record defense. Abarwanyi bose bari 75. Nta kazi katagora, nyamara wowe ubona record defense nta cyamaze, kandi n'abarinzi nabo b'igihugu. Batayo y'amajyepfo yari inzobere mu mirwano, icyo gihe yiteguye kujya guhura n'indi kipe nayo yari ikomeye yitwa Swapo tayari kwinjira Uganda. Abo bose bari bayobowe na James Ruhanga. Abo barwanyi bari ingabo 5000. Ubwo bari berekeje ku kibuga cy'intambara, Captain wari uyoboye izo ngabo yabagiye imbere maze batangira urugendo. Rwari urugendo rurerure bava mu ntara ya Songeya berekeza mu ntara ya Kagera. Icyo gihe umuhanda wavaga Songeya werekeza Dodoma wari umeze nabi cyane. Imvura zari zarawishe, ibyondo byinshi ndetse n'amabuye yabyarawuzibye, ariko bageze aho bagomba kugera n'ahandi hari ku Kagera. Ingabo za Idi Amin ngo zibyumve zishyubwoba, nuko Idi Amin ategeka ko ikiraro gikuru aricyo cya Kagera bagishwanyaguza bakakirasa. Bityo abasirikare ba Nyerere bakabura uko bambuka, kuko kugira ngo wambuke inzira yari imwe gusa cyari icyo kiraro. Abasirikare ba Nyerere bahageze basanga ikiraro cya Kagera kinjiraga cyaka bagihiritse, nta nzira, barashanganyikirwa, ariko bahimba undi mutwe wo kwikorera ikindi kiraro kugira ngo bambuke muri Uganda. Tariki 3 z'ukwezi kwa 1978 nibwo barashike kiraro. Indege 3 z'intambara za Tanzania zari zivuye ahitwa Ngerengere zerekeje mu mujyi wa kabiri wa Tanzania witwa Mwanza, zararashwe, ariko n'impanuka yari babayeho. Abasirikare ba Tanzania bari barababwiye yuko indege yose bashidikanyaho cyangwa babona ko atari yabo bayirase. Niko rero kurasa izo ndege 3 zabo barazihanura batazi ko ari zabo. Inkuru yageze kuri Perezida Mwalimu Julius Nyerere, ariko ababwira yuko nta kundi ariko byakagenze, kuko ku kibuga cy'intambara impanuka ziraba. Ati ntago y'abasirikare banjye barashizo ndege, kuko niko bari barabwiye ko nibabona indege badafite amakuru bayirase. Ariko ati ibyo ntibitubuza gukomeza urugamba, kuko ntago waba uri guhinga isuka yakuka ngo ntuyikwikire nanone ukomeze guhinga. Nuko yababwiye umusaza. Intambara yarakomeje kandi urugamba rusonga imbere, urakina n'abasaza. Tariki 19 z'ukwezi kwa 1978 abasirikare ba Tanzania bubatse ikindi kiraro gishya cyo kwambukiraho, nuko barambuka bagera hakurya muri Uganda. Nuko bakora irondo mu nkiki ya Kagera, bibonera ubwabo uko abashenzi ba Idi Amin babangirije, kandi n'ukuntu basenye ako gace kose no kwica abaturage b'inzira karengane bari bahaturiye, ndetse n'indi mirambo bagiye bacagaguramo kabiri. Abaturage bishwe baho hantu bari barenze 10,000. Nyamuneka niwumva intambara ujye yumva ku muturanyi wawe cyangwa ahandi cyangwa muri filime, uko intambara irasenya niyubaka. Ntikwiye tuyirwanye n'akagera mu bitekerezo byacu. Ingabo za Tanzania nyuma yo kwibonera ayo mabi yose yakozwe na Idi Amin, Idi Amin atangariza isi yose ko nta ngabo nimwe ikiri ku mpaka, ko zose zahavuye zigataha.
ubwo perezida mwarimu Julius Nyerere we ubwe yiziye ku kibuga cy'intambara kwihera ijisho kuko ngo umukuru abanza abana imbere. Ubwo Nyerere yahageraga bamuhaye jumeri, ajumere yabona mu misozi miremire Aduyi akishemo. Iyo jumeri yabashije gukura Aduyi mu birometero 10 bari bishemo kuva ku mpaka. Niko kubwira abasore be ati Aduyi naho yagiye aracyahari kandi aka gace nta mahoro gafite, kugira ngo habeho amahoro nuko urugamba rwatangira noneho bose babireba. Byabaye ngombwa ko abasore ba Tanzania bambuka kugira ngo bamire bunguri ingabo za Idi Amin. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 1978 batayo 3 zari ziraho zamusye kiraro maze urugamba ruhana inkoyoyo. Abasirikare ba Uganda ntibemeye ko ibisasu biri kubatwika byari by'abasirikare ba Tanzania, byari ibisasu bikaze. Garugambere Idi Amin kubyumva amatwi ye, kumva umuhindo wabyo. Ingabo za Tanzania zaje zitwaje ibisasu byo mu bwoko bwa BM21 grade rocket. Abagande nabo nta makombora bari bafite yahangana niyo 21 grade ziuzi ku mazina ya Sabasaba. Idi Amin abonye ibyo atuma abakomando be muri Espagne kujya gushaka ibisasu birenze kuri iyo mbunda ya Sabasaba, ibifaru ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bwa Napoleon kugira ngo ashobore kurwana na ya mbunda yo mu bwoko bwa Sabasaba y'Abatanzania. Abakomando ba Idi Amin ntibyabakundiye kubigura kuko uko bageragezaga bahuraga n'inzitizi z'Abatanzania babakurikiye muri Espagne. Urakina na maneko ya Tanzania, ikintu cyose bageragezaga barakiziteraga kugira ngo oda zabo ntizigerweho, bityo birabacanga. Iyo baza kugira amahirwe icyo gisasu cya Napoleon bakakibona akabatanzania kari gashobotse, kuko igisasu cya Napoleon aho kiguye gitwika ikintu cyose. Abakomando ba Idi Amin bagikomeje guhangayika muri Espagne. Ingabo za Tanzania zateye Mutukura muri Uganda. Byari tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 1979. Igikosi cya mbere cyari cyowe na Lieutenant Colonel Salim Hassan Boma. Butaracya cyo gikosi cyabashije gutambuka mu muhanda mukuru werekezaga Mutukura ku mugaragaro. Impamvu bikize ku mugaragaro ni iyi: byari amayeri yo kugira ngo babonwe n'ingabo za Idi Amin ndetse n'abaturage ba Uganda kugira batange amakuru ko Abatanzania babinjiriye, bityo ingabo za Idi Amin nazo ntizari kure, zarabibonye. Bityo ingabo za Idi Amin zibagendaho gahoro gahoro. Inyuma y'iyo batayo yari yobowe na Lieutenant Colonel Salim Boma. Colonel Boma n'ingabo ze bikanze batangiye kwatakwa n'ingabo za Idi Amin, nuko za ngabo za Idi Amin zigwa mu gico cy'izindi ngabo z'Abatanzania baturutse mu rundi ruhande batari babonye. Urugamba rwatangira baraharwana karahava. Ingabo za Idi Amin zikwira imishwaro, nuko ingabo za Tanzania zibonera imbunda za Uganda zirimo n'ibifaru. Muri urwo rugamba Colonel Boma wa Tanzania yatakaje abasirikare 3 gusa n'abandi bake gukomereka. Mu rugamba rwabereye Mutukura muri Uganda ibintu byarasandajwe cyane. Ingabo za Uganda zarebe nka corona, amazu n'ibindi bikorwa byakanjakanjwe na za bulldozer. Abasaza n'abakecuru batashoboye kwirukanka babigendeyemo. Kugeza ku gicamunsi Mutukura ntiyari kitwa Mutukura. Amakuru adasanzwe yageze kuri perezida mwarimu Julius Nyerere wa Tanzania yuko abakomando be batsinze urugamba, ariko Nyerere nishimiye ubwicanyi bwatejwe n'abasore be kuko hari abaturage babigendeyemo b'inzira karengane. Niko kubakanya arababwira ati mujye mwitonda muri mu ntambara, ntimukice umuturage ahubwo mujye mu murengera we n'ibintu bye. Ariko ubwo inkuru ageraga kuri perezida Idi Amin Dada we yarabisuzuguye maze akomeza kwinezeza no kwinywera za whisky na wine, yishimira imyaka 8 amaze ku butegetsi bwe. Abantu baranywa no kurya n'abakomando be bakomeza kwicwa. Icyo gikorwa Idi Amin yakoze cyo kwishimisha cyaciye intege y'abasirikare ba Uganda. Muammar Gaddafi nawe amaze kumva ku byabaye Uganda yihutira kubwira Nyerere ngo ahagarike intambara. Niko Nyerere nawe kumusubiza ati twe turarwanira kuzana amahoro mu ntara yacu, mu yandi magambo turaharanira ubusugire bw'igihugu cyacu, atupigane kwa sababu ya kumngoa Idi Amin. Na magambo ya Nyerere kuri Gaddafi. General Major David Musuguri wa Tanzania ni woherejwe kujya gusimbura General Major Tumaini Kiweru waruyoboye batayo zose za Tanzania muri Uganda ubwo yararangije igihembwe cye maze agaruka muri Dar es Salaam. General Major Musuguri ahageze we yabonye ko intambara ajemo ari abantu babiri, kuko Idi Amin yabaye umunyeshuri we ubwo yamwakiraga mu gisirikare cy'umukoloni King's African Rifle KAR maze amwigisha akazi. General Major Musuguri abonye ibyo Idi Amin yakoze yifuje kuba yamwifatira n'amaboko yombi kugira ngo amuce umutwe, ariko Idi Amin yafashwe n'umwe mu bari bamurinze, General Mayunga. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Idi Amin yumvise inkuru z'uyu mujenerali mushya waruje kurangiza urugamba General Musuguri. Kumva ibyo yumvise ameze nka boss we kuza kumwishakira.
kuko Musuguri afite amateka yihariye Idi Amin yari amuziho. Uyu mujenerali yatangiye igisirikare ari umwana muto cyane w'imyaka 13 maze akorera igisirikare cya Tanzania imyaka 58. Yujuje imyaka 100 ejo bundi gusa. Mu gihe umwana imyaka 13 no kwimesera imyenda biba ari ikibazo no kumeserwa n'umukozi wo mu rugo ku ishuri no gufatwa ukuboko, uwo mwana iyo atinze gato telefone zaracicikana mu barimu. Ubasha umwana wafashwe n'ibisambo. Abana b'iki gihe ni imyotsi igendera. Uyu generali Musuguri yafashe miri imegi ya Masaka na Mbarara. Igikorwa cyakoze iminsi 2 mbese kuva kuwa gatanu kugeza ku cyumweru tariki 24 z'ukwezi kwa 2019 mu ijoro ryari buke yo gutera imisozi yasigayemo adui. Ingabo za Tanzania zakoze agakorwa nazibagirwa ku Bagande. Abajama bawe ba Tanzania bakoresheje radio ko cyangwa ibyombo bya Uganda bari barafashe maze babivugiraho nabo ubwabo. Umwe arahamagara ati igikosi cyavuye muri Cuba muri tayari kurasa umwanzi, nabo barabasubiza bati yego afande turi tayari. Maze arongera akivugira ati igikosi cyavuye muri Amerika kiri mu majyepfo namwe muri tayari, nabo baravuga bati afande turi tayari. Maze arongera ati igikosi cyavuye muri Israeli nabo bari tayari kurasa mu majyaruguru, nabo baramusubiza bati yego afande turi tayari. Nuko arababwira ati dutangire urugamba. Abasirikare ba Idi Amin ngo babyumve bacika igikuba bati none twarigenje turagatowe. Batangiye kwiruka aho bari uyu mutwe wari danje cyane. Abacura bwenge baravuga bati ubwenge n'umusatsi. Inkuru zimaze kugera kwa perezida Idi Amin ajya kuri radio nkuru ya Uganda atangaza yuko yatewe n'ingabo za Tanzania n'abanyamerika n'abanyakuba n'abayisiraheli. Abasirikare ba Uganda barahunga maze generali Musuguri wari waratwawe guhagarikira iyo amaze kumva ibyo abakomando be bakoze arabicyaha cyane. Ntiyabyishimiye nubwo byazanye intsinzi kuko babikoza adahari. Nyuma yo gufata ya misozi yarimo umwanzi maze inzira ziba nyabagendwa tiyari kwinjira Masaka na Mbarara. Ruhande rwa Tanzania ibifaru 2 byararashwe ndetse n'abasirikare 24 barahagwa, ariko ntibacitse intege bakomeje gusonga imbere berekeje mu burasirazuba bwa Mbarara. Umuhanda wose wari intambara gusa. Ibice byari birimo intambara cyane ni Karisizo, Kiwetera, Bukeri, Sanga, Nyakitere n'ahandi. Abasirikare ba Idi Amin batangiye gukwira imishwaro bagenda barasa ibishuka bakibaguzwa. Abakomando ba Tanzania bageze Masaka babashije guhura n'umwe mu Batanzania babashije gucika gereza nyuma yo gufatwa miri n'ingabo za Idi Amin. Yababwiye ko hari n'abandi benshi batwaweho iminyago bagera ku 4,000 barimo guhabwa ibihano bikarishye cyane n'abasirikare ba Idi Amin mu nkambi ya Karisizo. Ubwo abasirikare banyerere bageraga Karisizo nta mfungo y'Abatanzania basanze keretse ingabo 600 za Idi Amin zari zitegereje aho kurwana, ariko ubwo batirwaga cya gisasu cya BM21 grade rocket cyabatumuye nk'ivu maze abapfa barapfa abandi barahunga. Abasirikare 200 ba Idi Amin Abasirikare 200 ba Idi Amin basize ubuzima. Nyuma yaho abasore ba Nyerere bafashe akaruhuko maze bapanga ukuntu Masaka bayitera. Mu ijoro ryari buke ariko wa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa 2019 umujyi wa Masaka wari wagoswe n'ingabo za Nyerere. Nyuma y'iminota 11 n'amasegonda 45 batayo ya 202 na batayo ya 208 batangiye kwirekurira ibisasu Masaka. Igikosi cya Idi Amin kitwa Seaside nicyo cyari kirinze umujyi wa Masaka. Icyo gikosi cya Seaside kimaze kotswa igitutu n'urufaya rw'amasasu y'ingabo za JWT ingabo za Nyerere. Icyo gikosi cyarahunze ku mugoroba w'itariki 24. Tariki 24 umujyi wa Masaka wari wafashwe. Abasore ba Nyerere bishimiye intsinzi, yari intsinzi ya kabiri, maze abasirikare ba Nyerere bajya inama ya simusiga y'ukuntu basozereza urugamba Kampala maze Idi Amin agafatwa. Muri iyo mipango Nyerere atanga itegeko yuko bareka abarwanyi ba Uganda bakajya imbere maze abarwanyi ba Tanzania aro ba Nyerere bakabagenda inyuma. No hinjwe Kaguta Yoweri Museveni maze ahabwa igice cya Mbarara maze Paul Mwanga ajya Masaka. Nyuma y'igihe gito Museveni yabashije kubona abarwanyi 2,000. Icyo gihe Idi Amin yarakiri ku butegetsi mu mujyi wa Kampala. Abasore ba Nyerere batangira urugamba rwo kwerekeza Kampala, ariko Nyerere aho yarari yakomeje kwabaza umutwe yibaza niba yafata mpiri Kampala na Idi Amin bombi cyangwa se asubize ingabo ze inyuma maze areke umuryango w'abibumbye ureke gusakuza cyangwa areke Idi Amin akomeza ayobore Uganda. Ibyo byose akomeje kwitekerezaho maze biramucanga. Aho Idi Amin yarari yakomeje guhinda umushyitsi kuko boss we yari yamusatiriye cyane, yari General Musuguri. Idi Amin niko kugirwa inama n'abajyanama be ngo asenye ibiraro byose byinjira Kampala, maze nawe arabasubiza ati ninsenya ibiraro byose byinjira Kampala njyewe ndaca hehe mpunga abasirikare ba Nyerere.
niko guhabwa umutwe ukomeye na Gaddafi, ariko birangira byose Gaddafi amutengushye. Idi Amin abonye ko amazi amugeze mu ijosi yuriye indege yakajugujugo maze ahongira muri Libya na nyuma yaho muri leta z'Abarabu. Tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 1979 Rure arahizwa kuba perezida wa Uganda, maze isi yose imenya perezida Rure wa Uganda. Isi icyo uyihaye nicyo yakira. Abasirikare ba Tanzania ntibahise bataha, ahubwo bakomeje gusigasira ubutegetsi bwa Rure kuko bwari bukiri bubisi. Uyu mu perezida Rure yabashe kuyobora iminsi 68 gusa, igihe cy'amezi 2 iminsi 8. Godfrey Rukongwa niwe wamukubise hasi maze afata ubutegetsi no kuba perezida. Mu kwezi kwa karindwi 1979 umuryango wa Afurika yunze ubumwe barateranye bamaganira kure Mwalimu Nyerere igikorwa yakoze cyo gutera Uganda bitemewe n'amategeko ya Afurika yunze ubumwe. Perezida Gafrin Mweru wa Sudani yatombokeye cyane Nyerere asigara ku matara, ariko nawe basuzanya inabi cyane yo kurengera ikihebe kikaba nibandi ryishe abantu benshi kurusha Afurika y'Epfo mu gihe cy'abakabura direro ya Idi Amin. Yaho rero Uganda yakomeje kubura umutekano, se imitwe myinshi cyane, kandi buri muntu wese yashakaga intebe uragica rero muri Uganda wese yayobora, bityo rero Uganda yakomeje kugira imvururu idasanzwe ndetse aho atwa nk'ibisanzwe. 1980 abakundaga Idi Amin kuva hirya no hino muri Zaire n'ahandi hose bateje intambara nshya yabo ubwabo yiswe intambara ya Uganda Bush War. Muri intambara abasirikare benshi ba Nyerere bayigwemo kurusha abaguye muri ya ntambara ya mbere ya Kagera. Tariki 10 z'ukwezi kwa 1980 habayeho amatora, nanone Milton Obote waje hagarariye UPC aratsinda, nanone ayobora Uganda ku nshuro ya kabiri. Yoweri Museveni yamaganiye kure intsinzi ya Obote asubira mu ishyamba. Mu kwezi kwa 1981 Museveni atangira urugamba rwo kunyahirika Obote. Mu mwaka wa 1983 nibwo Museveni yagizwe perezida wa Uganda kugeza magingo naya. Kuva intambara yatangira muri Uganda na Tanzania abantu benshi babiguyemo, ndetse ku ruhande rwa Tanzania niho habayeho ikibazo gikomeye cyane kuko Tanzania yabashije guhomba amamiliyaridi y'amashiringi yaguzwe imbunda nka za BM21 Grade Rocket icyo gihe, kandi yari bihenze, ndetse bahangijwe ibiraro, ikiraro cya Kagera, hangijwe ibintu byinshi cyane, hangijwe amatungo, abantu, ndetse n'ibintu byinshi cyane byangiritse, ku buryo Tanzania icyo gihe yagiye mu mwenda ukomeye cyane maze yinjira mu bukene, ku buryo horaga n'umuntu icyo gihe wambaye ikiraka inyuma kibuno. Ubwo rero ntabwo byari byoroshye, rwari urugamba rwa Nyerere yakoze, rwari urugamba rw'intambara ikomeye. Intambara rero irasenya, numva intambara ujye uyihungira kure, ntukayitekereze mu bitekerezo. Intambara irasenya niyubaka, ujye yumva cyangwa se wirebe muri filime, ariko ujye yamaganira kure. Intambara irasenya niyubaka. Jewe ubagejejeho aya makuru ni Jackson Mandela. Mujye muhora mudukurikirana ku rubuga rwacu, abakunzi b'amateka y'isi, amateka yaranga wa perezida batandukanye, amateka yaranga ibikomangoma, amateka yaranga udushya dutandukanye kuva Islam kugeza magingo angaya, amateka y'ibisambo n'abajura, amateka akomeye. Cyari tubagezaho rero menya geography, menya history iranga isi. Nigiye kugezaho amakuru Jackson Mandela kuva muri studio za GIGFM radio, cyangwa se wadushakira ku rubuga rwa Cape Max Television rero, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu, ujye ubasha kwinjira muri Cape Max Television. Ni channel ya murandasi ikorera ku murongo wa YouTube, ujye kugira ngo ubashe kwibona. N'ahandi rero wayisanga ni kuri YouTube Cape Max Television. Ninjye Jackson Mandela. Marakoze cyane kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi.